Assalamu alaikum, урматтуу Бишкек Кабар YouTube каналынын катталуучулары, урматтуу мекендештер, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн 28 март 2021 жыл, апта күнгө жекшемби. Биз Бишкек шаарындагы Риам автоунаа базарындагы жол тандабас Lexus GX LX 470 унааларын тартууну улантабыз. Биз менен чогуу болуп туруңуздар. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Toyota Land Cruiser 200 жылы 2008, объем 47, пробег 198, коробкасы автомат, европеец, басы $23.500, эсим байланыш номери. Lexus LX 470 жылы 2003, объем 47, gaz benzin, bası $16.200, окончательный эсим байланыш номери 507 04 04 04. Bunun janında dagы bir Lexus LX 470 жылы 2004, объем 47, gaz benzin, sırasına satılат, bası $16.200, esim байланыш номери 705 65 00 77. Lexus LX 470 жылы 2005, объем 47, bası $19.000, esim байланыш номери 558 37 11 11. Nissan Patrol жылы 2012, пробег 130.000, объемы 5-6, bası $21.000, окончательный эсим байланыш номери кожаный салон, мультируль, полная комплектация. Бул жакта электробагаж. Toyota Land Cruiser 200 жылы 2008, объем 47, коробкасы автомат, состояние жакшы. Bası $24.500, окончательный эсим байланыш номери 706 60 09 18. Lexus LX 470 жылы 2006, объем 47, пробег 161.000, коробкасы автомат, gaz benzin, bası $20.000, esim байланыш номери
Lexus GX 470. Yılı 2003, объем 407, pробег 154.000. Так, без вложений. Бос $14.500. Номери. Lexus GX 470. Yılı 2005, объем 407, gaz benzin, pробег 186.000. Так, bosi $16.800. Окончательный есім байланыш номері 701 89 89 35. Lexus LX 570. Yılı 2010, объемы 5.7, pробег 152.000. Так, bosi $33.000. Номер 550 84 64 84. Toyota Land Cruiser 200. Yılı 2008, объем 407, европеец, pробег оригинал. Bosi окончательно $23.000. Номері 708 00 86 80. Lexus LX 470. Yılı 2005, объем 407, коробка автомат, без вложений, gaz benzin. Bosi $18.500. Есім байланыш номері. Lexus GX 470. Yılı 2006, объем 407, pробег 164.000. Полный комплектация, американец. Bosi $17.000. Окончательно. Есім байланыш номері 707 94 82 36. Кожаный салон, мультируль. Toyota Prado. Yılı 2003, объем 3.4, японец, bosi $12.000. Окончательно. Есім байланыш номері. Lexus LX 470. Yılı 2009, объем 407, автомат, bosi $19.500. Есім байланыш номері. Lexus GX 470. Yılı 2008, объем 407,
Probek 128 bin. Коробкасы автомат. Американец. Так. Басы 23 500 $. Esim байланыш номері. Lexus LX 470. Жылы 2004. Probek 177 bin. Коробкасы автомат. Объем 47. Gaz benzin. Bası 18 bin $. Esim байланыш номері 0557 37 36 18. Кожаный салон, мультируль, монитор бар. Внимание,